Pemirsa, indik wilangan pasien kena COVID-19 ring Kota Denpasar mewali mewawah. Ring tanggal 6 September katereksain kasus kenak mewawah tigang dasopat diri nanging kasus anyar taler saya nincap. Wenten siung olas diri kejantenang positif sane udar ring desa kelurahan. Manut juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Denpasar Idewa Gede Rai, panincapan kuentenan pasien kenak ngawinang persentase kesembuhan menados sia dase siki koma roras persen. Pasien sane kenak mawawa tigang dase pat diri. Persentase kesembuhan pasien kantos sia dase siki koma roras persen. Samian krama mangden nincapang disiplin sejroning laksanayang protokol kesehatan tapi malih panglalah COVID-19 saya nincap. Anutin data GTPP COVID-19 Denpasar, pawawahan kasus anyar pinih ageng rauh saking desa Dangin Puri Kaje. Desa puniki katureksain ngawawahin 4 kasus positif. Selanturnya nih desa Dangin Puri Kangin, kelurahan Dangin Puri, miwah kelurahan Pemecutan sane kekantenang mawawah 3 kasus positif. Kuentenan 6 desa kelurahan taler ngawawahin suang-suang siki kasus. Raris 3 desa kelurahan kejantenang nenten ngawawahin kasus positif anyar. Anut saking data GTPP, Yuse pineh alit sanikeni COVID-19 inggih punike mayuse awarse rau mangkin wenten kekalih sanikeni COVID-19. Domisili ipun ring Dangin Puri Kaje miwah Dangin Puri. Duaning punike antuk wilangan kumulatif kasus positif katureksain sampun kantos kali tali satak sia dase pitu kasus. Kuentenan pasien kenak ring Kota Denpasar kantos kali tali nanggu sia dase 3 diri. Padem wenten 4 diri miwah pasien sane kantun kerawat 106 dasa diri. Asmara Putra, Bali Pos, Kuningayang.